samalu ange beje kit Qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala mi qarama bayan kora wahi kurbani وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى තිකබලුන් ගේක قرار තිබෙස් මෙම් බොනේ මම බේෆුණු විදාලුවානේ හුරියම ගේක බන්දු කුරෙම දැන් කිනේ වාන මසකත නැතිව ගේක වරක් ගිර මෙහෙන් තිබේ වහක අගොන් මාඩෝ මෙතා කියාට වාගොනේ මෙහාරාම වංජේ තංකොලකි ගේක ඉන්න අංහෙම් මිහා ei evves masakate nukon enne miheke bunati waran hitam hurikam hagetu me da agon menge falsafa eki kommedu ko hendunu femwaragen dologadi logon doru horegen kulalagen dawadula ango sile firihunun kare ofiu ka emihun tuidakkan tibe emihun e masake kurame unne gega enage darin balahatta darin tarbiyat ko ge geheni kandada balahatta ebbe ko faha dekkame ko mi kuram masakate nun bala masakate nun to eves me to bala med natija ko bato gege algon me husko fa du kollima ge terega beru karakara mihun gen tarbiyat koram be tibbima gega me rashakon kujjo gen sege firmi ha kanta balam behettima ailata bangurutuwe darin alkom kurane faraten nek darin wahakes dakkane bahurwe ekamago skulu principal baraste tereste kudin tarbiyat kurango school principal eta ene darin tarbiyat kurang ena mase kuraruga enage hadderin adderin alana mihekun nuni bangale gen sawaluko enage wazifa anu ek enage zimma Allah subhanahu wa ta'ala wafani emme furtman enage ahulurin narkan salam kur maseku ehuriha je batta beren dikwendiama ekamana ki gawmu hifagen teduwa mihe gawmu hifagen teduwan ummatuge tarikh bala ummat difaa kuran nikunnabi abtalunna mujahidunna ummatuge sharafwari ilmwari nirwahti konto mang ungun nirwahti e madrasa tamedu huswe madrasa ga supervisor nati madrasa ga teacher ko nati madrasa ga principal nati gedere kudin du kollima natija harna med me fennan denge cartoon alwa commerce film star emihun tarbiyat kurun tiwen baati babadus commerce channel commerce chinganna balabala tibene me den hama darin nikuna nek film ta kole magumach tala fola tantan lutuwa raboy mastuwa chibeno ab tolu ngulun goten non toy algon men din tarbiyat non toy algon men dekki namuna non toy ekam ganekaku hama gawmagen kuriya nik magumagu matiga office tawga podium tawga muli gawma kuri gendar yenage darin addarin boyge magumati la hawla wala quwwata illa billah mito karamataki mito insanetaki mito anghem mihaga hagigi wajibaki no enage hagigi wajibaki Allah subhanahu wa ta'ala taqwa warwe geega qarar wati be Qur'an ga Allah ango afada wala tabarrajuna tabarruj al jahiliyati al ula e kuri zaman ge jahili zaman ga anghenu magumachnek me olon hen emihun ga hashigandu ga wanata nilanke magumati ge nudu ase den kito kuram ge getiben Allah ango wani wa aqimna as-salata namaz qaim kurash namaz qaim kure kanne gawmu ga ammas natu kanta busy ekibe muli ummen hifatta ge beje gawmuge hurihakam hifaatan je namaz qaim kurekan wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasula ekamalun zakat desh adi Allah ekalang rasula kiyamantari was ei anghem ya zimma anghem ya kuran je masek e hurihakam dokofa ekalang rasula yen uredi maguma chenni kutima ei insana ge karamaten non insana ge izzaten non ek